Uthi lokuhlaya empha zonke insuku uma kuthiwa ngiyahlaya gcina sakuhlanyeka nje yini ingane uma usuku nosuku ugcina uthi wena isithuthi ma bese isithuthi yakho manje uyikhuzelana ngeke bekela lo muntu lapha eNyukasela mfowethu mafika lapha eNyukasela sabona sihlanya siyangibizela imphavumba bethu lesingaka imphavumba vele iyangibingelela sahlanya iyangibuka lapha ekhaya ngiwasha ngibagceke wakithi sabona sihlanya athi mina yebo unjani ngathi ngibaba athi mina hawu ubuza kanjani umhlanje uthi unjani ukuthi ngiyahlanya ngibuza kanjani unjani uthi uyazi ukuthi ngiyahlanya uthi yabona sakubona sihlanya yebo sahlanyeka lamana awuyomthola amanhlawuna lawo hawu odokotela labo bami bekhimana ngale ngemva akulutho mhlawumbe abantu babehlulwa igama elishinyanga bese bethi ngoba bejwayele ukulanda amaphilisi lawa o-chronic ema-pharmacy bese bethi lokho abalanda ukuyiwash bese bethi udokotela naye isifayile ngavuma on that category akho dokotela la thozana ngathi udokotela la chashazwa abantu ngifuna ukuthi this must be on record akho dokotela la ho bayelo noshobeni oshobeni injini inje bengoba ihamba nje injini wena ukuhlonishwa nje bayelo nophuza chemist hayi ngahleni bafethu hayi lutho akho dokotela dokotela amabhala cha uye dokotela siyalimala kakhulu nalapha entshebeni ingazoma kakhulu ubuhlungu belamana kulezi insuku ngoba nalapha enthunje lento enzeka lapha enthunje ngicabanga ukuthi isidinga ke into ebalekile lesimangaza kwethu ukuthi siyijulele ngikhumbula nomzala wami nje mina mhlawumbe 2 months ago usanda kulimala khona lapha la simncwaba lo wala kwalimala khona abantu mhlawumbe awu-18 khona nayithi uphuthuma umsebenzini kwawezulu lakhifisa bawalimala khona emveni kwalokho kwaba yibhasi emveni kwalokho njengoba sekulimala futhi nalelo bhasi lelo lemali lathola amakhono nalo leli veni belihambe benthola amakhono leyo nto leyo ijulile kakhulu ukuthi isolution yenkinga esihlala lapha ku-N2 idinga wona amakhono abantu umbuzo umile ukuthi weyoni nidlula kanjani nani sasala la nilazi idlozi nilazi iqiniso nina nithi masekukliniwe nje washanela akasekho lowo muntu lowo mbuzo lowo uyacela ukuthi nisibuze sonke siNingizimu Afrika ukuthi impande zoba omkhulu bethu nosonto lwethu luphi ngoba mina ngisesimsakazweni because FM angiyenza sasenza ama-ceremonies asikanela noma ngamanani sihamba silanda umphefumulo kaphuzu shukela ngenza umcimbi kaphuzu shukela beyafuna ukukhuluma ngalento silanda umcimbi senza umcimbi kaphuzu shukela la nganikela khona ngoba zelishumi phansi le kwabhemu asuka lapho sanyuka behamba ngoba uStenda Dladla unumama kaManana wayephethe lo mlando noba uShilo Mkhuzwana banyuka baya phezulu bafika soma office omuntu la uyigalo la isitulo sabagala khona arekoda khona ngoba abelungu bathi noma egula uma esihamba emhlabeni ongcolo akube khona kushiyayo ngoba umusic wakhe muhle kakhulu awukho ndawo into ayishaya ayikho ndawo akayishiye uthe esakhe uyamemeza uvelela phuma umphefumulo wasesitulo lapho kwangiphoqa khona ukuhamba kubaba ongane zamfisa wayekhona ngaleso sikhathi yena wayesangahambi ukuhamba kubaba umgqumeni bafethu umgqumeni nobhekumuzi nosandile mbongo ukuthi ngiphuthume ngiyobikela isilo ukuthi konakele ngoba usiko impilo uthi akubikwa dlokhulu safike sashona lesilo sathi labo bantu banethalente elijulile kodwa abalibikile ekhaya ngoba yonke lento yabahuba kwaZulu bacabanga ukuthi uShembu isithutha yini asuka le
intabazwe wehla njalo wazi ukubikela uzulu ukuthi sengikhona ungaboni makuhlangana abantu bakho besizwe samabandla onke bese bahlangana sobani iyabashumayisa angibaxoshi emasikweni leyo nto leyo ngicela ukuthi niyijulele eNingizimu Afrika ukuthi lo freeway lo uthema ngisemsakazweni sezimpolampola la bahamba khona abatruck uzokhumbula ukushona abantu abawu-22 ePinetown itruck lingene amakhwantamini awu-4 kwafa abantu abalapho same time babhubha ngangisesemsakazweni senza umcimbi umthandazo kwavala u-freeway sawusha isimpepho kwalanda umndeni yabo kwakhulunywa nayo sisenza usikompilo ngoba angihamba lo driver abathatha baphile emgwaqweni usuku nosuku kodwa njengamanje lezi impumputhe eziphethe zihamba nalesi sihluthu sakomsweli esiguguswe ulo kunjana uduma umsweli umsebenzi omangasayo kulelizwe kodwa fanele nisizwe enhle nebhadi lokala ngiyabonga ngeNingizimu Afrika asihlanganeni ngesabatha kwangqondo la siyofica khona insizwa yakithi eGalileli umfoka khuzwayo ubusana madoda hey ayi futhi iphansi insizwa ayihamba hamba mnguni usiphulela amazulu lesiyeza amnguni bese ziphukuphuku zinjamkodoni ndaba yitabane la kodwa iphana zimbe abalochaza le hamba ngifundela la ngifundela ukubani yena angiyona injami nomkodoni hawu ngiyantshela mina ngiyantshela bese ngiphinda ngiza ku-security class mkhwanazi siyakuthemba baba njengoba njengamanje kufanele uyophatha unational mkhwanazi ngiyacela mina ukuthi uyazi kwaZulu ukhule kwaZulu waphinde wasebenza ku-national waphinde futhi wabuya wazosiphatha la as a provincial commissioner ngiyacela ukuthi utshele istaff sakho sonke na-intelligence nabo bonke abantu ukuthi ngempela you must never ever allow to be misled because i-misled of the leader siyayazi umlando wayo. President Ramaphosa was misled during a 2021 unrest. Misled yini na icabinet yakhe ngoba mawumongameli akwazi ukuyibuka emhlanje. Misled abantu naye wavuma ukubislidwa. Yangizwa ngithini? And then the result waba yini? Waba disaster in the country. Because abantu bahlakaniphile abantu bafundile ingane ezifundile zikwazi ukuqhamuka ne-information esingayazi thina abantu busy iqolozelo generation the legacy izikhazi la ukuthi sengindala abafana yes ufuna le stage umdala into ebalekile la ukuthi emveni kwalokho ke namanje awukwazi uPSL uqhamuka nomama lo mama lo bantu mahlala uyangiphoxa ukukhama kwaSuku